Pasukan terjun payung Stavropol mengambil posisi angkatan bersenjata Ukraina di barat laut Verbovoy di wilayah Zaporizhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 6 Desember 2024. Dalam video amatir tersebut menunjukkan momen menegangkan saat tentara Rusia merebut benteng Ukraina dan menembaki satu persatu tentara Ukraina. Peristiwa sadis ini berlangsung cepat. Semua tentara Ukraina yang ada di dalamnya tewas mengenaskan. Tidak diketahui pasti berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Мишка, брат, давай! Миша! Миша! Белый, отходи, белый! Все, хрипит кто-то. Вставай! Укрепились мы нахуй! Вот белый! Дай привет! Закрывай дверь! Убирай тут! Мы! Рация выключилась, нахуй! Закрывай дверь! Закрываем, завешиваем! Трупы вытаскиваем! Брат, рации, пизда! Сообщи, что мы взяли его. Сейчас. Фу. Взяли блиндаж, вот он белый герой, сука! Герой, вот нолик, блядь! Мы их разъебали! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.